bururi wa Kenya ri nyonaga ati nitwiragwo hihi nituhuthagira mbeca nyingi muno ndaroraga ngona is about 500 shilingi billion magana 500 kugura indo mabũrũri-inĩ ma nanja kana ni mbembe taru ni kuri na ngucanio ciĩgiĩ matumbĩ ati mehererio magoti matumbĩ itũngũrũ oro ũndũ ũmwe na waru indo iria cirauma Tanzania indo iria cirauma Uganda indo iria cirauma Zambia na kũrĩa kũngĩ igakorwo nĩ nyingĩ mũno katwĩ ta bũrũri tutarĩ turahota gũkorwo twĩ food secure na thĩna nĩ ũrĩkũ for the last kinya miaka ta 10 Kenya tukoragwo na twita food security percentage tukoragwo kitu 85%. Hidi Tanzania makona 120 yani kwa Tanzania makona already already menda supplies hivi tukulito for the last 10 in fact we started be here going to the track wa berni ati niguo Kenya tutukora yes muno kindo kireko na bill nene mutu tu important can you believe it ndaguta makuria macio tuhuthagira kindo about a million almost 980 to almost a million tons it cost a kindo about 100 kindo 130 billion yes maguta makuria macio ni murutu ekoria na rugero maguta makuria ri maguta makuria maingi macio moka kindo 7 bakoma mita hari palm oil guku tutikona kuri kutunge kuri palm oil mwana wacio ni twa turorete no muno ithe tot palm ithu kira tungikuria na kena na twakuragia we ni kindu gito sunflower na sunflower ekuragio thiko 30 na ekurakuria gutaru tona niguo twukirwa kona na kunikio ati kuria ingikora muno edita ito vitu igoka tari crop rotation niyo ni project ni undu rijwe thirikari no nirageria ati kugia ati no tugerie ku subsidize makiria ako tugerie utithia na kuruta wira na arimi nigetha meheria mbembe kana rema makaba paikira kwa muhimu undu wikaritie gutoma na sunflower ite gikire no tutukunyita tuige iyo ya maguta makuria haru turere ngini mucere Kenya turi ya mucere akidu 1 million tons mwaka hivi ya moya na kuria ko to produce only between 150 and 200,000 tons ko to import between 80 and 85% ya mucere na mucere ni interest to mucere no kurathire hivi ciana cituri ita na muthimo rore gukonya na rege ndo time ndo tamenye nguimo ya nini kugira hani ndo natache wito tare ugima gima noni na mutimi wako tokotse na chitu thia na nichaje tu thia na ari ato na teenagers rore ruwa ya nkanyi no kuna matirake gima tikire koko kira makiri muno ni mushera tugithina mbere ri mushera ni uko uri very very important hari food hari basket itu ya tulia Kenya yes kindu kile kingine tu important kigimna ni kuza ni kindu wigitwo mutu wa ngano ngano tuhuthagira about 22.4 million tons 24 na hivi total ku produce only 300,000 kogo hivi to producer ngano tuhuthagira ngano ile to producer Kenya no tumirira mwezi ngo ethire mwezi twigathira tariketora ni hau wagweta uhoro witu shesheni hakuhe nawe.